음. 음. 归圣是归佛，归法，归僧，归圣是归佛，归法，归僧，归圣是归佛，归法，归僧。归僧是归佛，归法，归僧。诸佛正法性生生保证，从心直至菩提永归依。我以所修说法诸思量，为利有尽故愿大觉真。诸佛正法性生生保证，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资量，为利有尽故愿大觉真。诸佛正法性生生保证，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资量，为利有尽故愿大觉真。야, 아때네. 다 다른 건좀 가르쳐 인자라. 소리. 미세 소마 다 로리나 다 지단 남주망샤 사다와디 주타르샤 네 사푸부데다 로리 뒤자 로리다 네 조레르샤 야, 다 되네. 야, 다 되네. 세부 코드와 아소 세보고도 맞어. 당아바니 인사 이게 남시 강사기 천시다 남시 초초 다 되네. 이게 남시 강사기 천시다 당아바 생이 예와 자세바 유다 유진기 다 유진기 되지. 다 유진기 되지라 나바니 이게 남시 강사기 천시다 와 가상한저 디 안에 딩에만 딩만저 뒤려줘라 왜 딩울라 디자레 얘네 가상 참 73 다강들이자 올랐어 다 이게 남시 강사기 천시다 남시 초트도 스타티 치다 맛이 된대지 그래서나 치다 아니 이 값도 유쟁이 남자 시인데 로리기 계좌대 또 쓰기 그래 디인디 단다디 값도 결혼속에 디 돈한 잡이나
안에 로리기 값소 대 값소 양 편도 첨부 요래 로리 코르티 테스 셰기래 로리 코르티 조당 망체와기 된기 전에 조당 망체와데 직발해 치기 남샤데 양고 시에서는 치기 배는 웃음 생년이기 대단다 뭐다 onda 똑바세데 뭐 제수법에 세마시에도 뭐다 세마시에도 제시에도 로셰시 태좀세도 저리디 망치하기 좀더 지기 조당디 마게 도데베기 좀더 되기 되지 셰바이나 안에 좀더 생기 되지 치고 시기데 좀더 생기 되지 셰바이나 좀더 도데바다 올라서 셈자발라서 베기 남샤기 되지 치 냠도 셰조래 그래서 그래서는 그 좀더 고마게 유진기 되지 좀더 오마게 유진기 되지 셰베 탑잡지 차기야래 어디래 오마디 고마 셰베 탑잡지 차기야래 那今天呢，就是我们上中译。那今天呢，就是从中译的第25页的第一行呢开始做讲述。那今天呢，就是讲到这个有境的这个程序方式。那前面就是已经讲了这个性向分类，然后呢，这个名词的解释，然后还有境的程序。那今天从有境的程序开始做解释。那在解释到这个有境的时候呢，那和心类学呢是息息相关的。而且呢，就是这边我们在看一遍它有境的程序方式的时候呢，那对于说我们理解心类学呢也会更有帮助。而且一般来说的话，心类学所承许的呢，跟现在我们在学中译，就是上部中呢所承许的呢，它以意识上来说呢，就是差异并不会太大。那无论说我们讲的是现前，或是量，或是分别，或是错乱之等等的，那它的体性呢，其实都不会差异太多。那所以我们透过学习呢，上部的这个中译呢，能够更了解下部的中译。那同样呢，学下部的中译呢，也能够帮助我们去了解上部的中译。他语境的对句是的，其他语境写的了，语境一能啥写的了，对句的了，没得话的，这些其他的都是学不赢呢。语境写的了，语境写的语被掐呢，语了就不当，语了就不赢不当，按那个语被掐呢，语帮，语了就不赢被掐呢，语了就不赢被掐呢。아니 가르스는 주의를 중요히 임비차네 콜라 유진스 민다와데 subject 코란라 유진이 남자 샤바스 제가 유이 남자다 유진이 남자 샤바 알라서 당연히 망부식도 那这边呢，就讲到说，我们一般讲有境，为什么称之为叫做有境呢？那所谓的有境呢，就表示说它有一个对境，或者说呢，它是去入境者呢，所以称之为是有境。语了，语的语境写的偏重语写的语境了对的语当，语境写的语了对的语当，语可是语了对的语境当，语境写的语了对的语境的语境可是语境写的语了对的语境当，语写的语境了对的语写的偏重进了就你对你下个要的，他本呢语了就我不得了。语了就我不给钱的语境是那不赢呢？他语了就我不赢的了，看语境的了看的有的是呢，俺那扎罗给不送是个有的，扎罗给不送的，其他语境给这些个有的，扎罗给不送的语境也那个有的，天那呢扎些不，其他这对扎罗给不送那个有的，的天那样扎的其他扎怎么扎其他不了可就有嘛的。주제게 잘라고 요래 기부 제겐에 좀 기부 제다 깬래 제네 좀 자치여와 어다 될라 때니 기부기 나마왔다고 된데기 에네 주제기 자들라 주제 자스 달로 기부스 자들로 고요래 마도 자 인제 참마 말에 빼는 추자다 롱다다 되서 그거 찍이요 말에 那我们在讲到境和有境的时候呢，其实呢，
静呢是观待的有静呢去安立，那同样呢有静呢也是观待的静呢去安立，彼此呢是互相观待的。那我们讲到说所谓的有静呢，什么叫做有静？就是趋入静者呢叫做有静。那能够趋入于静的呢，我们通常在安立的时候呢会安立三者，那就是呢声音、视服还有了知。那在讲到声音的时候呢，声音是去入静者的这个有静的时候呢，并不是说所有的声音呢都能够称之为是有静。这边指的声音呢，指的是能全声。所谓的能全声呢，就是由视夫的这个舌头还有颚呢，舌和颚呢所产生的这个声音，由视夫的舌颚所生声呢，这个呢才能够称之为叫做有静的这个声音。所以像是水声还有风声等等呢，它就不是所谓的能全声。对，他的呢，让作为娱乐主播不应别讲，别呢，普巴些别扎达不当，别呢普巴些别扎就给扎达不应白呢，就给扎的娱乐主播不嘞，娱乐主播不应当看的人是呢，别呢普巴些别扎达不应呢，娱普巴了主播不嘞。现在就给这普巴些就别扎的，普巴些就别扎达不应呢，那普巴些就别扎达不应白呢。yu pumba la jugwa po yimbe chada jungye yimbe chane jugbe chane ko yuje yin siki yore ta pena chuda da lungda siya di yu la kay juya mara chugi jadi ko la yu tetan tela mise chuk siya kay yo marwa maybe chane ane karare se na ane ko yuje ma yin sila ku yore juje ki yuje nane ta yuje ma yin sila ku yore o tere。那举例来说呢，就讲我们说能全平直的声音，就是我们发出这个平直的声音的时候呢，透由这个声音，我们是能够去入于平直的。所以能全平的声音，它为什么叫做有静呢？因为它是能够去入平直。但是以水声还有风声来说的话呢，它并没有一个特别的这个去入静，所以它无法称之为是能全声。那这里印的就是给扎西亚的这里去的，他本呢。ane juila juwa bo yimbi che ta chigre son chidi ta pena pumje mishe ta bo am pumje toba ta bo sheba te ta juji ki ta dosa son ta pumje toba am ane pumje mishe ta bo yimba ina ane yu pumba la jubi chane juwa bo yimbi chane ane kare sene ta yimbi chane ane ya yuje yin siki chida yu la jugdang de la yu la juk se de yu la jugdang de la jai ko ni jugdang chi da loi juk su chi ni yo jai juk su de loi juk su chi ni yo jai juk su de loi juk su ni na ne to so min da wa re loi juk su da jai juk su ni to so min da wa re jai juk su de pe na phumba she be da de phumba la juk ma ju di phumba la ju jai phumba she je be da de ki phumba je ba ta du te phumba she je be da de te ngune ba phumba la jugu de jugu mi do ro jugu jugu mido te ta gyore pumba la tila pumba reda slawaina ko pumba la jugwa nangshi pumbe gi chawang su chegi do chegi mido te ta gyore tila jugwa da pumbe gi chawang su chegi na te pumba tela jugwa re chesan dai jugu de te chire loi jug shebe loi jugu de kare sena cheme gi jugu am ta cheme jugu da 토마 주가디 샤바 칸데치네 실로이 주주디 토바 타투나 체메 주주암 덴델라 투고야 디인디 페나 품지 토바다 보데 품발란 죽세야다 하나시 타 품지 토바디 다디레 품지 토바다 보데 품발란 죽세야디 품바다 품지 토바데다 주주송베 주지게 다디야 품발라 주바이나 대다 주주송베 주지게 다데다 주주송베 토바디야 콜라 주스라비야레那刚呢就想要说，就是我们讲到说能去入于静的呢，就是刚讲完了能全身。那接下来呢讲到说了知，那了知呢，它去入静的方式呢，和能全身去入平直的方式呢稍有不同。就是因为一般我们在讲到说，就是像是能全平直的声音呢，它在去入平直的时候呢，它是否是真正的去入到这个平直呢？那这个是可以观察的。比如说我们讲说口中发出的说这个是平直啊，那发出这个是平直的这个声音的时候呢，它所去入的呢是否是真正的平直？
他如果去入的是真正平直的话呢，那这个就是透过能全身呢去入于平。如果说我们讲说这个是平直，但是去入的呢并不是真正的平直的话呢，那它呢就无法去入于境。那不过呢，以了知来说的话呢，所知在去入境的时候呢，就是以就近来观察的话，就近了知就近去入境呢，就是看这个量呢是否去入于境。所以我们知道说，了知在去入境的时候呢，有两种，一种就是透有现前去入，一种就是有分别的方式的去入。다 되네. 다 되네. 말한저 무슨 게 유라 죽세야디 딱고 에나 본지 미시다 보기 본발라 주와나 죽세데 본발라 무슨 게 죽세데. 그래서 어다 본발라 무슨 게 거네 죽세데. 다 이네 또베 유라 죽세디 tun지된 저거 거네 유라 죽세. 또메기 셰베 유라 죽세디 tun지다 마데베 거네 무슨 게 유라 죽세. 어다 되다 보지 샤는 고아서로 지체나 되지 되게 유기래. 那讲到说就是在去入平的方式呢，像是以现前来说呢，那就像是直平也知呢去入平的这个方式。那分别呢，就是观待异共相呢去入于平直，像直平分别，它就是观待异共相呢去入平直。所以我们可以分为就是分别知和无分别知。那分别知去入境呢，就是观待异共相；那无分别知去入境呢，就是不需观待异共相。다 되지. 다 주제기 자 로 기부 다 강사기 유래 주주디 강사기 유대다 될 또봐 근데 어다 또be 찬이 유래 주주 शेगु여로 배나 품제미시 품발을 주유디 품제미시 길라데 강사되게 품발을 주고요라 품바 강 품제미시 품발게 무슨 용어 따도 강사되게 용어 걸 주고로 어다 되래 다 되게 강사기 주주지 강사기 또be 주기 다 강사되기 보는 본바 또고데 탈도사디 아니 샤발로 로이 주주를 통되어로 어때 所以呢，就是当直平分别、直平能全平直的声音呢去入平直的时候呢，它如果是如实去入平的时候呢，那由这个能全声所产生的这个直平分别呢，它所去入平直的方式呢和这个能全平的声音呢是一样的。那第三个呢，就想要说就是补特伽罗。那补特伽罗呢，它是有境呢，最主要就是因为补特伽罗是否去入一境呢，最后就近呢，还是要观待着他的了知。当他心绪中的了知呢，能够去入境的时候呢，我们会说这个补特伽罗呢，它也去入于境。다 되래. 다 강사 주제기 자 로키부 수며. yes. 다 되네. ngaba니 다 유진들랑 nga바 유진이 이게 남시 강사기 천시 당스. 이게 남시 강사기 천시 당스 라비 가르스기 하래. 라비나 이게 남시 세야디 아니 지다 말아서 아니 넘버 샤발라 남시 초투 스기 하래. 남시 초투 배는 도대바다부이나 남시 초투 아야 아니 디강리야 아니 샘잠바다부이마이나 남시 초게 체라마이나 남시 초투 도대체베 우마란주바이나 남시 초 가서 란주바이나 남시 초투래 땡교와이나 남시 초투래 남시 초게 켈랭이 샘잠바래 아니 다야 남시 초구 켈랭이 레베양다 덴베 루세지 어다 샘잠베기 남세야 대제 용구여래 제자다 간다행이 로데라 남시 초투 남시 초투 셰바데 남시 초투디 컨디스 제고고여레스나 봄베 넘버 셰바 나당 아니 죽은 이기 넘버 셰바 이기 넘버 셰바 직집에 이 투델이야 남시 초투 스기래 那接下来呢，我们就看到第25页的第一行，就叫说有境的这个程序方式呢，主张意识为补特伽罗的这个事项。而且呢，主张六事身，所以就是讲到六事身的时候呢，那像是一切有部、经部中、秩序还有应成呢，都是程序六事身。那唯识中呢是程序八事身。那所谓的六事呢，指的就是我们讲的五根事，然后加上意识呢，就是六事。那也有程序就是九事身的。那九事身呢，就是唯识派还有一派呢，就是有一派的这个祖师呢，他是程序说有九事身。那一般呢，就是想要说就是所谓的六事身，就是五根事加上意识。
뭐 된대래. 다 되니 나는 저기 야 남시 초두고 될라 남시 초두라 그래 죽시 투라 그래. 죽시 투라야디 고 가르에서나 유래 주법부 엄베셔바 나당 아니 유래 주법부 이기 셔바제니 세베 투들이야 죽시 투스 그래. 야 남시 초두들 죽시 투스랍다 요래. 죽시 투디 나 왕생한테 초 왕생한테 지디가나 이기 투바 이기 나바 셔바지 제고 요래. 다 센자마 있는 디강라야 아니 꾸시 남시의 유인 남시의 세니 니는 백견의 남시 초 계셔요래 대다 탐지 유래 주고 보래 어디래 那除了讲到六世生之外呢，那六世生呢有另外一个就是名词，就是有时候呢也会把它称之为叫做六转世，就是呢因为它能够去入于境的缘故呢，所以把它称之为叫做转，所以叫做六转世。那六转世呢，那同样呢就是把它讲到就是有五根支呢，然后加上第六意识呢，所以是六转世。那唯识中呢，它在此之上呢，就会再加上就是染污世，就是莫那世，还有第八世阿赖耶识。啊，对呢，然后王贝写吧，俺写的，其他开始是那王贝书写吧了，王贝写吧写的，书写吧的那么的没得伊了，点吧我送吧。开始是那王贝写吧写的，一个写吧写的，明开始可能打吧的是那。투모 마임베 다긴기 거네 민다버래 그래서 투모 마임베 다긴 거네 민다버래 옹베 셰바슬라디 옹부 투모 마임베 다긴 옹부 수젠발라 때니 깨베 셰바 템베 셰바텔라 옹베 셰바스건 투모 마임베 다긴 이기 셰 옹불라 템베 셰바텔라 이기 셰바스기요 티인디 투모 마임베 다긴나 차라기 왕기 코란라야 샤바니 보들라 타라기 켜봐요. 지단 수쟁이 데도 수쟁이 최대다 라바지기로 수쟁 많이 받대다 차지기로 뒤인데 토모 많이 받다기 엄부 수쟁 발라 템베기 샤바데 엄베 샤바레 엄베 샤바데 라 토모 많이 받다기 이 엄볼라 템베 샤바데라 샤바데 차 어두지리 那就是在分这个了知的时候呢，会分了这个根式还有意识。那根式和意识呢，最主要呢就是从它的不共真上缘来做区别。它的不共真上缘如果是具色根的话呢，那就是根支；那它的不共真上缘如果是意根的话呢，那它就是意支。那根支和意支相比呢，根支呢是初分的了知，那意支呢是细分的了知。最主要呢，就因为它的不共真上缘呢，具色根是初分的缘故，所以呢，它所产生的这个根支呢，也是初分的了知。那和具色根相较起来呢，意根是较为细分的缘故，所以由此所产生的意支呢，也是细分的了知。哦，对，他的呢，呀，我们写吧。他真的印的，他谈的第一个是哪呢？除非一个那么写吧，是，他们买不他就一个我们来特别写吧的。他们买不他就一个我们来特别写吧写的，除非一个那些几张不写给我们，除非一个那些对不对？是一个那些这些个刚才个这些对不对？是的，一个那些让到的给这写给我们。他们买不他就一个我们来特别。除非一个那些个我一直下去要的是了，他的。那这里呢，就讲到说，就是我们讲到说，就是这里讲的根支或者是意支呢，指的就是依靠着就是认知者有二项，一于眼及一于意嘛。从这边讲到了它的不共的这个真上缘。那这里讲到说，就是所谓的这个意识呢。安立为不特伽罗的这个事项呢，并不是说所有的意识，或者说意识的这个总相，它叫做不特伽罗的这个事项。这张不特伽罗事项的这个意识呢，指的是说它的不共真上缘呢是不特伽罗事项体性的这个意识呢，那这个才能够称之为是不特伽罗的事项。哦，对，那那个一个那些个。यहाँ ठुबा ये नाम से खंडे जी शागु योरे सला वही ना ठुबा ये नाम से सेहती पैना मरान चुकी ये नाम बस बस ये ऑन बोलते हैं थोड़ा बेटा ये ऑन बोलते हैं ये नाम बस शबा वो खंडे तेता वो खंडी चिल्ला
아니 가리고 그랬으나 아니 게임이기 레기 바짝고 조사기 시 그래서 내가 나시 경험만 되온 되는 치만 중에 남시 어디 대답이 남시기 준칙라 아니 두바이 남시 쓰기요 那所以我们在讲到说，那这边所讲的这个补特伽罗这个事项的意识呢，这个到底是什么呢？该如何去了解？就讲到说，它不是一般所谓的我们讲的意识嘛，并不是意识的这个总相。那这里所的补特伽罗事项的意识呢，它所指的呢，就是它是能够安立，它是能够安立善恶习气。并且呢，能够从过去到今生到来世的这个意识呢，才把它称之为叫做补特伽罗事项的意识。다 되네. 나는 이게 남시 강사기 진시당. 다 남시 초초도 돼서 남시 초초도 계제 시작하서 남시 초초도 돼서 등이 저와 같이 차고여서나 두바 이게 넘버 시에바데 ngồi 임바칭라 강사기 진시 시작이어레스. 강사기 진시라 두바 이게 남시 ngồi 임바치 시작이어디 두바 이게 남시 마도 다 이게 남시 시작이어디 다 두바 이게 남시를 하 남시 초게 되게 매바데 되네 다 최사. 그래서나 기시 두바 이게 남시 강사기 진시도 되게 매바 이나 이게 남시 강사기 진시 되고 되게 매나 야매나 땡겨왔다 보면 좀 강사기 진시 되고 디매나 कुशी नमशे कितने तो शावर कुशी नमशे शाबा इना अने कर रहे से ना नमशे तो गेर खेला शावर दी चुपा ये नमशे सेहती कांसा के चीज़ शायद दी चुपा ये नमशे नाने ठाशे दे चिगी ये बता रहे ऐसा चुपा ये नमशे नाने ठाशे दे चिगी ये बता रहे ता कुशी नमशे सलाबा इम्बा इना खेलेंगे नमशे तो के खेला बा इना चुपा ये नमशे ले तो चिगी ऐया surdo namse rawa senenda namse gaza namse chawa senenda nan de中世纪那个有的。那这里呢，就讲到说，就是他承许呢，就是补特伽罗事项的意识呢，而且呢，主张六世身。那这个补特伽罗事项的意识和六世身到底有怎样的观点呢？就是我们看到这边讲到说主张六世身，然后前面又讲到说就是补特伽罗事项的这个意识的时候呢，我们就知道说他只承许了六世之外，他不会再承许所谓的第七、第八世。为什么呢？因为他承许说就是意识体性的这个补特伽罗，所以意识体性的这个补特伽罗呢，它已经是意识当中呢，就是最细分的这个呢，称之为叫做补特伽罗事项的这个意识。因为呢，它如果不是把意识承许为补特伽罗的话呢，那它嘛，要么就是和应神派一样，就是它承许一个唯我，就是在安立补特伽罗事项的时候呢，你要安立一个唯我。如果你不安立为我的话呢，那就要像是唯识中一样，你要再去安立一个就是第八世的这个阿赖耶识。但是因为它只安立了就是意识，就是有个意识体性的补特伽罗的时候呢，你就知道说这个补特伽罗事项的意识呢，它是在所有两识当中呢最细分的，或者说在所有的意识当中呢，它是最细分的一个了识。但是呢，如果不是主张这个是补特伽罗的话呢，那比如说你承许的不是六世身嘛，你在六世身之上，你还要再去加，就是要加个比意识呢还要更细微的这个了知，所以这个时候就会加到就是像是第八意识的这个阿赖耶识等等。다들 다 남시 초초도 되스 다들이 로라 체마다 체메기 로니레스 다들이 그래 주어를大家人们去给罗文养大等北路的那些错过可能语言啊，那些错过的看得下回那是，那指望红指望能成顺序有了的，那指望你把的，土木满被打进时候的da歇吧啦，只不下回那没那米大被缺那加上下球员被那喷吧的土木满被打进那等待的下球员那是。你只要顺把的康萨城市给那些的康萨节约吧，类似，你
内趋势形象趋势。下面你这么第四落下，嘛是呗？拉手。这么第四落下，那个就都是查事了吧？哦，他提的，你说的，看嘛？他落了，什么的前面给落你的是，落了呀，什么的前面给落你的是，什么的前面给落你的，落没前面给落你是，唐不啦？你他落了呀，什么的前面是什么的，什么嘛应把你的是过来啊？什么写的看得见的是？Secure Salavina, Tambola, Chamada Simini, Samase di Sardo Miluveri Pachela Secures. Sardo Miluveri Salavaina, Sardo Shabadiki, Utomato Pachicha. Milua Sedi Utembo Gabache. Riba Shabadiki Sosunane, Mo and Shebe Seshi Moki Bache. Tacheta, yu sardu toba tang yu la miluwa yinba tang o sheba yinbi ki keju sumbu ti changyen te la ani karsi go resi na chama siki yo res chama siya de。人们介说他先稍微就是往下解释一点之后呢，那再回复这个问题。那接下来呢，我们就往下看，就是觉知呢，它分为这个量的觉知，还有非量的觉知。那我们在讲到量的时候呢，就会提到说这个心不欺狂的了知。那心呢，指的是这个最初正德；那不欺狂呢，指的就是坚固正德。那了知呢，就讲说它是具备这个明且了知的这个体性。chama mayimba siya tela khandechi siki yoresana chama mayimba siya tela ta satangi shubanaji o sardu shaba digi yu thomar toba tang ane yu la tempo ngeba tang o seshi rikwa tede keju sunda midembe ki ene shaba khandechi imba ina kola chemi siki yore di chama da chemi siki chama mayingi ki lo tela chemi siki yore chemi ki lo nye le yes 所以觉知呢，分为量的觉知，还有非量的觉知。那量的觉知，就像刚讲的，它具备心不欺狂，还有了知呢3个条件。心呢，指的就是最初通达；不欺狂呢，就是它坚固通达境；那了知呢，就是明且了知的体性。所以任何了知，它只要符合这3个条件呢，它就能够称之为叫做量的觉知。chama mayimba ta chama mayimba dela ani khare yores na cheshe loshe tezum yijue nana mangi belo ota tire semigi nangyu semigi lo nga yore reson lori tunsu de musunda jeba ni ti kana semigi lo dela cheshe loshe tezum yijue nana mangi belo ota tinga botela ya ani ngabuche de kana musun jeba ni jeba ina ani ya lori dun sigi lori la dun de sigi 那非量的了知呢，就是非量的觉知呢。那我们知道说，就是像是在觉知、视察意、显而未定、犹豫，还有颠倒知呢，这5种。就是我们班在解释心类学的时候呢，讲到7种分类的时候，那像是现前还有比度呢，它是有量的体性。那除了这2者之外呢，像是比度，像是在觉知、视察意、显而未定、犹豫、颠倒知呢，那这5者呢，就是非量的这个了知。所以呢，这合起来呢，就是我们讲的，就是心类学的7种分类。他재미기 로니 다 당불이야 참말라 온순다 지수법에 참만이 예스 당 온순다 지수법에 참아세야디 온순다 지수 온순이 참마당 지수법에 참만이 요레스 거 온순다 지수법에 참아세디 치당 사탕기 나바나시 유서도 또 유토마토 바당 아니 대야 유토마 템봉에 봐지 대야 오세시리 고임바텔라 아니 유토마 또단들라 민다가 가려요레스는 니요레스 가려레스나 무슨 영의 속이 윤생라 마템버 무슨 영의 속이 아니 유토마 또단지나 유템버 유토마 또단지나 엔 윤생기 또기 유토마 또단지 니요레스 어다디 데레시게 제네요레
所以呢，就是刚刚讲到说，就是量呢，就是有现前还有这个比度的这个体性嘛，所以就是有限量还有比量这两种。那所以在讲到量的时候呢，就是它又是最初通达境，然后呢，它又是能够兼顾获得境，而且它是明且了事的体性，而且呢，它又是不关待理由，它能够就是现前领纳境的这个呢，称之为叫做限量。那如果说还要关带的理由呢，然后最初通达，然后兼顾决定境以及明且了之的体性呢，那这个呢就是比量。哦，다 야, 무슨 게 참아서야지 무슨 데 도단디 도대바도 지과래. 내는 도단다 빼내란 유백이 무슨 다 가르쳐 그래. 또서 랑유발라 도대체베 우마랑 유바다 nen주체베 우마랑 유바 때서 다그마래. 한도 신 무슨 세야디 답에나 야 또바다 자와 임바데. 마주와 임바데 또서 켜봐요 아래. 다 지그래. 이 지디 켜봐요 단디 들이 빼는 지당 우마랑규벨루 슬라바이나 지당 도서로 지당네 우마벨루 슬라바이나 수일루를 도요레 슬라바이나 지당 우마벨루라디 우마 탱교로 시샤 도어레 지시에디 내가 나시 우마랑규벨루 슬라바이나 지당 우마랑규벨루 지에디 내제제 우마랑규벨루 도요레 제가 디차네 단다값을 봐봐 내제제 우마랑규벨루기 온도 체네 셰유 지점 셰유디 무슨 세야디 이야 똑바단 제와체 그래서 똑바단 제외기 아니 다 또대기 셰와치기 때문에 아니 무슨 세야디 계제시기리 다디 추하다 마추어 생이디 마추어지 고요 이거 말해 그래서나 셈잡아 따부다부다지 셈잡아당 뭐니 바자 세도기 추바스네랑 켈링기 요도메도 다디네 유 똑바다 제시 똑바 마인베기 유라 무슨기 영예축이 주와텔라 중이지라 아니 무슨 세야디 영예축이 주와텔라 무슨 세야지 되지 샤기게래 那接下来呢，就是我们一般呢，就是这边先讲一下，就是我们一般在讲这个四部中义的时候呢，就是如果呢，因为我们知道说中观派呢又分应成还有秩序，那秩序呢又分为这个随经部型的秩序派，还有随余其型的秩序派。那我们知道说有很多的分类，但是如果说我们一般呢只讲中观派的时候呢，一般讲中观派指的呢就是指应成派。就是说，在秩序还有唯识当中，虽然说两者都是中观派，但是我们一般在讲中观派，如果说没有特别讲说哪一派的时候呢，只讲中观派呢，就是指应成派。那同样呢，如果说我们一般在讲秩序派的时候呢，虽然说秩序派分为随经部型还有随余且型的秩序派，但是一般讲秩序派的时候呢，讲的呢就是随余且型的这个秩序派。那所以呢，这边特别讲到说，如果根据经部型的这个中观派呢，那他特别把经部型指出来的话，那它就是指经部型的这个秩序派。那通常来说呢，就是在承许量的时候呢，其实和这个经部中的承许方式呢是差不多的。那唯一有差别的呢，就是可能在于这个错乱或是不错乱的这个部分。就是讲到说，现前呢它是以离分别嘛。那在讲到说以离分别的时候，那以离分别呢，它是否是错乱之或是不错乱之呢？因为我们知道说唯识中呢，它在承许现前的时候呢，它承许是可以有错乱的这个现前，但是呢，经部中呢，它是承许说现前呢，它就一定要是不错乱。所以这里就讲到说，就是随经部型的这个秩序派呢，它是否就是承许现前是有错乱的体性的？那这个是可以再做观察的。だって。다 무슨다 지소법에 참아이요레스 다 무슨다 지소법에 참아이요스 다 무슨세데 지소법에 참아세데 균제양달라드니 유토마사도 셰벨로지요르와 균제양달라드니 유사도 토마사도 셰벨로텔라 지소법에 참아세요레 다디 지소법에 참아세데 당가라레 이 개바지예요 말이야 그래서 뭐다 지소법에 참아세데라 아니 도대반이 순데 아니 개발지예요 말이고 아니 균제 양달라 때니 아니 유 토마르 사도 셰바당 대가나지 사도 셰바데 투지던 제요고는 사도 셰바 뭐다 데지 럽디 다 똑바 참았을 게자 되는 똑바 참았을 랍차
toba chamas labde toba ngoju chamas labde toba chamas labsati aniko jaba chamada tu jiri jaba chamarang lamado kosa mere 所以这边呢，就是那提到比量呢，那比量就无论说就是从经部中呢一直到上部中应成呢，那程序的方式呢都是一样的，就是它是量的体性，它具有量的这个体性，而且它本身呢就是要掺杂的一共相。因为我们讲到说比量呢，提到说比量的体性呢，它是分别体性的量嘛，它既然是分别体性的量的话呢，那除了比量之外，你也没有把安利其他的，所以在比量的程序方式呢，就事部中立，就从经部中一直到应审派呢，应该都是没有任何的差别。哦，他的这里，他的呢，哦，对对对，他的呢，我说的就是把别什么音乐是，哦，他的这，他的这边我马上就把单呐，是的嘞，的这边我马把单呐，安尼让人我说没得，继续单呐，我说是个对劲，让人我说当，那就我说了，马就一些别超市，哦，他的。他这里参巴几个多少啊？他参巴几多就沙滩给客人，哎呀，哦，客人老说他沙滩给，哎呀，他这里哎妈呀，他沙滩给几个人这个多沙滩给的，他哎呀，大家只话当不得这下，而且大家给路边养大点的。给那些错过客人给有人，那些错过的肯定下回那是。那些错过的，那些他的啊，他那的，他的好的干了，那么啥听没得？那些错过是的，我给那些错过的，人家去第一干了，那些错过的些呗，那些现金都要嘞。就是想请问仁波切，就是维世中，就是说程序有9世的这个维世中呢，那是哪9世？那就是说仁波切说突然这样问的时候，他有一点想不起来。那总之就是刚讲的这个8世之上呢，然后再加上另外一个意识，就是9世。对，他的呢，通梦满被打尖的些把基波呢，没那米大别缺港啊下水，把你通梦满被打尖的下球员啊。要么，通过买一杯大件现在的些把那么是要么的，收到的说了，现在通过买一杯大件是你要么的，可是呢，通过买一杯大件些把的，刚有了就把的。通过买一杯就是个样，本来碰见米线的通过买一杯大件是的，碰见米线的，碰见米线可能的。通过买一杯大件是的，碰见米线的碰把了就把杯的，又碰把了就杯的，主这个就做的说的是哪？主这个就做的，碰见米线的通过买一杯大件，没安排了的呢，碰见米线的碰把了就把的。那第二个问题呢，想请教仁波切，就是不共振上缘呢，是否是针对就是6世而言？那是否呢，就是可以扩展到所有的无常法，平时是否有它的这个不共振上缘？那仁波切这边就回答到说呢，就是我们在讲不共振上缘的时候呢，是只能安立在这个了知之上，就是心法之上呢，才能够安立这个不共振上缘。因为什么叫做不共振上缘呢？不共振上缘指的就是这个有境呢，它去入于境的这个主要因。像是呢，直品眼知，它能够去入境、去入瓶子，最主要的原因呢，就是因为它依靠着眼根，它是依靠着眼根才能够去入于瓶子的缘故呢，所以把眼根安立为它的这个不共振上缘。所以只有了知之上呢，才能够去安立不共振上缘。设法等这一些呢是没有办法安立不共振上缘的。那碰见米线大不啦，什都不需要的。什的这样的可能是那碰见米线了，碰把number 下完的做水的，碰把南边的做我说给完的水给我的是那米间的吃给我的。碰见米线可能主角给通过买一杯就是那的，可能给主角给做的，可能下边哪呢？我们下边的，我们下边哪呢？米给下边的不应该给。
아니 개발돼 저 토모마인 베다게 미왕기 땡이 누구야 다 범지 미시디 코랑 오 세시리과 임바디 나마가메 토모마이 가자 나메기 데마타겐 티기 거기 녜레 띵알로 데마타도 좀 셰바티 세시리베기 다니 디 모에 투비 겐기 코라야 세시리베기 오 셰베기 오 차토고 차기가 디 인디 코라 세시리베기 오 투지기 규이 차티 아니 데마타겐라 요래 코라 두제기 규이 셰바 코라 두제기 규이 차타부 따부디 미기 미시임바다 미기 셰바임베 차다 대다 두제기 규디 토모마임베 다겐라 때문에 주고요 코라나 유기 남대도 조이게 바데 차디 미겐라 요래 두즈 데데지 상로다나 고레하 요사레所以我们在讲到就是像是以直品眼支来说的时候呢，我们说它具备三元嘛。那三元呢，就是直品眼支呢，它能够显现镜，它能够显现镜，最主要呢就是所缘缘的这个作用，因为有所缘缘呢，它才能够显现的品质。那直品眼支呢，它本身呢能够成为直品眼支，就是它本身是为什么安立为直品眼支？它为什么是安立为根支？最主要的这个原因呢，就是因为不共真上缘，因为它是依靠着这个聚摄跟眼根的缘故呢，所以才把它安立为就是所谓的根支，它的体性是根支，能够成为直品眼支最主要的因呢，就是不共真上缘。那直品眼支它本身能够成为明且两知的这个体性呢，就是靠着它的这个等无间缘，因为我们讲到说等无间缘呢，就是让直品眼支呢，它能够成为就是领纳清明了知体性的这个主要直接能生的这个因，然后呢，而且它是直品根现前的这个就是直品的这个直品眼支的这个等无间缘嘛。所以我们从这里呢就聊说，直品眼支呢，它能够显现镜呢，是因为所缘缘。它本身呢能够成为根支的这个体性呢，就是它最主要的这个体性是根支或是意支的体性呢，是依靠着这个不共真上缘。它能够成为明且两知的体性呢，就是依靠着它的这个等无间缘。他在那个人讲，你讲几遍啊？错的，康萨给称西给那么些的康萨给称西给那么些的下个多，那康萨给称西给那么些的康萨这月吧这些，那只当康萨的康萨这月吧这边些，那康萨框的大月吧下过那些，那康萨大月吧当康萨这月吧你给我这边些。그래서 당부도 가르쳐서 강사 제외바디 강사를 배세. 강사 제외바 강사레스. 근데 제단 콩리 강사 제외바디 강사를 배세. 저와 당부대 간세나디 강사디 코랑 강사 다외바레세. 근데 강사 다외바당 강사 제외바니 개와를 배세. 다 그런 게 뒤치기 위해서는 당봉에 주어디 저 년들 막 주기나 숨기나 강사 제외바디 강사를 강사레스. 강사 제외바 강사레 강사 다외바디 강사레스. 강사라 강사 다외바다 제외바 이가 강사기 오샤요레스. 那就是第三个问题呢，就是我们想要说这个，就是补特伽罗的这个补特伽罗事项的这个意识呢，它是这个实有的这个补特伽罗。那比如说我们想要说，就像是补特伽罗相续中的这个第六意识呢，是实有的补特伽罗。那是否说呢，这个实有的补特伽罗呢，它是不是补特伽罗？因为补特伽罗是假有的补特伽罗，那假有的补特伽罗和实有的补特伽罗呢是否相违？那人们这边就先回答到说呢，就是无论是假有的补特伽罗或是实有的补特伽罗呢，它都是补特伽罗。他这问题呢，你能生意吧的？对呢，강사
开始呢，康萨的空康萨大约吧，人啊噻。아니. 那等等呢，康萨这月吧，当大约吧，你给我这边也是。 강사 따요 받아 강사 제여 봐 이게 겨울에. 那这边呢，就想，那至于说补特伽罗实有的补特伽罗和教的补特伽罗是否相违呢？那准确这边回答说是相违，这样。아니, 강사 当 따요 空 받아 康萨空康萨大约吧，这边是。 제 아니 지단 강사 코라 강사 따요 받아. 배나 아니 샤오밍 라베네 샤오밍 세 라베이나 코 강사 따요 받아. 샤오밍이 규기 지식이 남셰스 라베이나 강사 제여 받아. 就是一般我们在讲到补特伽罗的时候呢，指补特伽罗它就是甲偶的补特伽罗，像是我们讲说小明，讲小明的时候呢，指的就是这个甲偶的补特伽罗嘛。那小明心绪当中的这个补特伽罗事项的这个意识呢，才是实有的补特伽罗。 강사 따요 받아 제여 받아 세디 지단 코아 찬에 되려 오지 차고요. 강사 따요 받아 세디 강사 이네 제여 받들라 때네 딱 받지. 되네 딱 받나지. 강사 따요 받기 다시디 제나 강사 제여 받들 토디가. 그니 다시 딱 줘도 오지 차도요. 차고요 받아오죠. 那就是一般我们在如何安利这个甲有跟实有的这个补特伽罗，我们在讲到说甲有的这个补特伽罗呢，它最主要就是依着实有的补特伽罗呢而去安利的，叫做甲有的补特伽罗。所以甲有的补特伽罗跟实有的补特伽罗呢，它们两者是能力所力的关系。他的呢，会只会的差不多呗。哦。 对不起，我想请问一下，这个居士是什么意思？是指说，像是小明吗？哦，就是某个人就对了，某个人相续当中的这个坚固的有意思。啊嘞，空给被那背下来呢？给的康萨这月吧，当大月吧，你个康萨伊那边那马错了，加西给空给的康萨给称西给那么些的康萨这月吧，因为康萨这月吧的可能的加西因来求有嘛的，看一下呢看一下呢加西可能的康萨大月吧因等着这边是。啊，他真的嘛，这个理路，是我们斯类学的这个一样嘛，这一样，可是呢，别呢，来了我切为呢，来了我切为呢，看他的嘛的，别呢，搞错了，来了我切为呢，디 계제 된대 말이야. 디 개와요 말이야. 디 리베 도탄라 개와요 말이야. 저랑 자시 코랑 가자 샤오밍 코랑 아니 따여레샤 아니 샤오밍 따여레샤 샤오밍 기기 지식이 남체디 제여바레샤 따여단 제영이 개와 인자 샤오밍 코랑 강사 따여바 차금민도 세야돼. 계제 들어와. 코랑이가 자시 샤오밍이 나야 돼. 지금도 샤오밍 코랑 따여레 샤서 견제 들어와.空给康变了小明给的那称西给那么些的小明球友，比小明下球友嘛的是，看一下小明光大约吧应该的。他的可能现在大把人，现在人的大把人不过谁的，如果的看你的告诉他就当过了。现在可能大把人的，现在大把人是来的，现在人的大把人呗，现在可能大把人，现在啦，大把的我不你的也话有的，大把的我不你的也话有啥个，现在的大把人，你那样我不的现在可能也话其实也啥个现在的人是那人多了吧？
这边呢，就是想请问仁波切呢，就是我们讲简单一点，就像是小明心绪当中的这个第六意识的这个第六意识呢，是实有的这个补特伽罗，所以小明心绪当中的这个势力的这个补特伽罗呢，它是不是小明？那因为呢，小明呢，它是假有的这个补特伽罗。那仁波切说，其实这个理论呢，就是我们色类学的理论拿上来看呢是一样的。就是我们在色类学当中呢，会讲到说，所知呢它是常法，但是所知的话呢，不一定是常法。就是所知在分类的时候呢，它能够分为就是常法的所知、常法体性的所知，以及无常法体性的这个所知。虽然说所知它本身呢是常的体性，但是呢，无常体性的这个所知呢，它也是所知。你不能说所知它本身是常法的体性，所以呢，无常体性的这个呢，它就不能够叫做所知，并不是这个样子的。我的天，他的呢，我做做，现在刚才可能大约把的，小明可能大约把的，小明因那大约把因比开玩笑嘛，刚才可能大约把的，刚才大约把，因那刚才大约把因那，刚才因那刚才大约把因比开玩笑嘛，开玩笑是那有嘛。所以我们拿同样的理路来说呢，就是小明呢，它是假我的补特伽罗，但是小明的话呢，它不一定是假我的补特伽罗，或者说你补特伽罗本身来讲，补特伽罗呢，它是假有的补特伽罗，但是补特伽罗的话呢，不一定是假有的补特伽罗。你说啊？这样子可以吗？来说我是。你来看写扎毛路的送给尔的，看写扎毛路的只话的留下，那写扎毛路啦的米忘了电呢疏通给尔，这张的千万人把客人给热死，那都本开始的的千万人，那温顺千万马热死，那看是那温顺千万那西班被掐给尔热死，那开始样的。千马人是，的温顺千马人，那的国外看得啥鬼那是？这里，我写张马尾路啦。其他没有了，我是怎么的？这个我是怎么的？就是把什么看人民都是，对吧？讲起灭亡的开始的千马人来的人，那开始的千马银色，那温顺千马买银色，那的国外看得人鬼那是？我是怎么玩的？对对，其他的同事那些通过买一杯大件的，没往数钱把千马银色的，没往数钱把的，没往数钱把的了，单杯的，下把的多这个有的多是了不要的。那说别人碰把大不一，那碰这没些个通过买一杯大件的，没往个节是个，没往个多是个的。第一多杯钱呢，没往多杯钱呢，那个千马银是了不要的，没往数钱杯的。这说，但你个人是呢，没往数钱把给，不能，别人，没往数钱把大不的给，数多哎的个人是呢，我们写把的一写把你不的呢，他有节目这个写把多多啊是，这说，写把可能我同买的是，一个写把的同买的，一个写把大不起因为呢，一个写把这边给夹落了，数据要为呢，这边夹落个数的。아니 이게 지금 갑자기 수 리모트 수디 만족이 또 두고요 그래서 이게 시비가 또 두고요 그래서 이게 시비 뭐 하나 통매래 아니 이원 투모마인 베다게 이원디야 통매래 유제외 누가도 걸려 말했어 엄비 시바 디게 투모마인 베다게 디 엄부 수진 말해 디어스 엄부 그나 다 지라마디기 상어되지 난 거잖아 엄비 시바디 이게 시바니보디 뭐 통매 이말에 켜봐 요 말했어 이게 시비기 지비 갭기 수도바나지 아니 또 위에나 아니 엄비 시바디야 아니 이 유도 가서 수제고를 지비 갭기 수디 이나야 엄부 수제매기 수제매지 켜봐야 돼 지기 통마에 베다기 엄부 수제매기 수 맞아봐 있나 그럼 뭐 통매 이be 지과 인자 바도 쉐비 수 지과라서 바도 쉐비 수 매고 그래 엄부 수제매기 수 제와 인자
아니 옴베 샤바티야 아직과라 소바 바도 쳬베 수체 투고야 말 옴베 샤바기 토마마임베 강이 다겐디기 옴보 수쳬바디기 제와텔라 아니 델라테베 샤바디기 제토와 또토와 옴베 샤바기 또무토바이나 델라테베 샤바디기 또무토바 이 차네 아니 차네 샤이디 쿠란기 옴베 샤베기 수토마토 계자디 수토마토디 균생이 차네 바디 과카가 조사레스 두제 那这边想请问仁波切，就是在安利这个就是以有部来说呢，就是以眼根见色是量，就是程序说呢，具色根呢有部把具色根呢程序为量，但是有的大的呢程序这个量呢不是限量，因为若是限量呢偏是觉知，但是有的论述却程序说就是眼根程序为量呢它是限量，该如何来理解？那仁波切就是这边就解释到说，就是我们要先了解到说。为什么一切有部呢？它会把具色跟眼根呢安立为量，就是说，以直品眼知来说的话呢，直品眼知呢，它在见到色的时候呢，它为什么能够通达色？它能通达色呢，最主要就是依靠着这个眼根，就是因为依靠眼根能通达缘故呢，所以眼根它本身也是能通达，眼根它本身也是能够通达瓶子，眼根能够通达瓶子呢，所以把它安立为量。那也就是说呢，为什么他把眼根安立为量？最主要原因就是我们知道说，一切有部它也是把意知和根知两者呢都是安立为这个无处碍的这个体性。但是呢，虽然说两者都是无处碍的体性，但是意知呢，它是能够通达，就是比如说我们有一个阻碍的话，比如说中间有个墙壁作为遮障的话呢，意知它是能够通达瓶子，就是墙壁后面的这个色法，意知是能够通达的。那根知呢，它虽然也是这个无处碍的体性，但是根知它为什么没有办法通达墙壁后面的这个色法呢？最主要就是因为它的不共真上缘呢，这个具色跟眼根，因为具色跟眼根它会被障碍的缘故，因为具色跟眼根被障碍，所以它无法通达境。那因为它的不共真上缘被阻碍的缘故，所以眼根呢，它也没有办法见到这个境，所以眼根它最主要是依着它这不共真上缘，眼知它最主要是依着它不共真上缘，眼根呢能够通达境的缘故呢，所以当它没有办法眼根没有办法见到境的时候呢，眼知也没有办法见到境。那眼知是因为依着眼根才能够见到境的缘故呢，所以才把具色跟眼根呢安立为量，所以它在安立量的方式呢，和上部中就是经部中引上安立量的这个方式是完全不同的安立方式。그래서当空给等等呢，미완 크랑 체마 임바디, ene di 문순 체마 레 마레세. 말이스 무슨 제맛을라고 말해. 就是说，这个具色跟眼根呢，它是量，但是呢，它并不是限量。就是以一切有部的这个程序方式，因为刚刚就讲了，它会安立量，就是因为说眼知依靠它而通达，所以它这个跟上部中所安立的限量是完全不同的概念。아니, 옹부 수지바디 무슨 체마 많이 쓰디 무슨 체마 쓰디 말한 쪽이 미 셰발라 나와는시 다 지라마기 넘버 샤와스데 무슨 라귀 마레데 라귀요 마레데 이나야 미셰라 수통한시 넘버 샤와나시 제 옹부 수지발라 넘버 샤와디 켈링기요 마레 나와디 켈링기요 마레 진짜 나에게 무슨 게 셰발라 나저 미셰라 나에게 나저 데이터부 제처 무슨 나저 데이터부 공부 수치야 발라 나저지 요 말아 디 매바 인자 하는 무슨 게 용수디 요 말아 용의 그 유라 주단데 요 말아 용의 거는 유라 주단 용의 거는 유라 주단데 요나 공부 수치야 발라 초아요 거라 제가 공부 수치야 발라 용의 거는 유라 주단데 매디 무슨 게 용의 유라 주단 요 말아 무슨 용의 유라 주단 매나 공부 수치 상황 양식이 말那就是为什么说眼知呢？就是具色跟眼根为什么没有办法安立为量呢？就是我们一般在讲到说限量，为什么会称之限量？限量就是因为它能够显现形象，
能够显现形象，就是它能够直接显现这个瓶子或是柱子这一些形象呢，所以把它安立为这个限量嘛。但是一切有部呢，还有不承许说有形象，所以它在不承许有形象的情况之下呢，它就不会承许说巨色跟眼根呢，它能够显现瓶子或是瓶子或是柱子的这些形象，所以它在通达境的时候呢，并不是这种领纳的方式去通达，而且如果说要是巨色跟眼根呢，它是用领纳的方式去通达的话呢，那照理说它就要有感受，它就要具备这个受的这个作用，但是眼根也没有受的作用，所以不会把这个巨色跟眼根呢安立为限量。丽君弄一个，也是我们不是我们生传的，可能别的吧。教一个这样，这么简单，就这样。我现在有一点。那接下来呢，就是熊卡谢给的多巴的米间有马来西亚，那卡谢熊卡谢给多巴的米间有些，开始呢把恰克朗的多贝给米间多贝米间下抽给有些，那空气电链啊的人们切记松让弱节的把恰的多贝与米间看得下过那些。那本身多把嘅几支当波的嘅米间我就被把恰当，那几支呢把嘅本身多把几支呢把嘅，那米间我就被把恰，那得错的肯定下过那些，几支热热嘅的那米间我就被把恰，肯定下过那些。pena punzi mishi punzi tokwa tabuti tope mikena pacha shagwa yungwe yarwa chezan shaba ina kola miken yubi kyab sungdan chigi yarwa shaba ina kola miken yubi kyab suyendu tope ki miken shagwa yarwa tope miken shaya di tope ki miken shaya di ta satange nangwa nangshi yinzer pena punzi tope ki miken sidi punzi tope ki miken la punzi tope ki topegi karso pacha migen se di kunzi topegi rangi sheba ngame ki tengi pacha rangi ngalo tema tato chumi shebe tengi pacha tema tagin ki tengi pacha tema tagin ki tengi pacha de karire se laba ina pena kunzi mishe tabu ina pumba liya kunzi mishe la pumba namba sha chuya de pumbe namba sha chuya de zo karigi se garina pumbe chele ki zo chuki chegi yarwa 제가 분배기 제례기 떡이 분지 미셸라 분반 남다 사탄기 남바 샤초벌 디나시 분지 떡바다불라 랑기가로 데마 타긴기 땡기 바샤 디기 강 분지 떡바텔라 유기 남바 디 남바 샤추니 디 떡바텔라 유기 남바 샤추기 떡베기 가로 데마 타긴 땡기 바샤티 베나 분반 남바 분지 떡바 이나 분지 떡바 분반 남바 샤기 누베 지금 그러와 kunze mishe ngalo tematagi chungi semni baje tematagi tegi ngalo pumbegi kunze topegi ngenengi shaba digi tengi kunze mishe namba sha chungi ki pacha chyorwa di shagi di sha koya di khandere sere laba ina samajik tamba ina tosre mishe tabu digi yu di namba sha chuya de kunze mishe la uto mishe tabu la tabulaya number yu number sha chuye de yu rang ki tene number sha ko yu rang tene nam migen sha ko yu rang tene number sha chungi zo de yu rang sha ko khare se na yu mi she tabuti la yu da chene ma to yu di yu le ju thu ya ma ambe shaba de da yu da chene ma to yu le ju thu ya ma musum da da 유래 체네마도 유래 중투야 말이야 유대 체네마도 또베 셰바디 유라 마체발 유래 중투야 페나 품바 메셀 품지 또가 깨와 요하로 디다 디 품바 오년별로 깨와 요하로 제자 품지 또바 제가 드는 샤가 연결 못 되나 봐人结束那这제자 품지 또바 따부디
유 당 체니 유 체발라 떼어 무고 발 유 매바 있나요 품바다고 매베 사줘라 품바 눈지 미식해와 용화 인자 다디 미겐디 전지디 샤나 되게 말해 나와디 샤나 되게 말해 뭐 거나 딱 말해 또배 줬다 말해 이게 드부게베 자와체 되고 말해 디인디 다스제인디 pomse tokpala pombe namba sha chunye zoode pombe namba sha chunye zoode karere do zi indi ta pomse mishi ki ngalo dama takin ki tengi pomse mishi pomba sha ki nuba chi yungu yara sha chung sha ki bacha nuba chi yungu yara o di ki kenche ne pomse tokpala yuki namba sha chu di chane kola tokpe miken sha wa miken sha ya ti 那接下来呢，就是想请问容切，就是就是有的论述呢，承许这个分别之呢，就是没有所缘缘，但是有的论述承许呢，分别之有所缘缘。那习气呢，可以成为分别之的所缘缘。那想请问仁波切呢，就是如何习气呢，如何能够成为分别之的这个所缘缘？那像是第一刹那直平的分别之的所缘缘的习气，然后第二刹那、第三刹那的这些习气呢，该如何安立？那每一刹那呢，认识 的所缘缘习气分别是什么？就是了知这个所缘缘的习气呢，分别是什么？那人们现在就先讲到说，就是我们一般呢，在讲到说，就是只要是了知的话呢，就承许说呢，它一定呢会有所缘缘。那既然了知都有所缘缘的话呢，我们就会安立呢分别之呢，它是有所缘缘的。那分别之的所缘缘呢，就是安立习气。 那为什么说会安立习气作为这个分别之的这个所缘缘呢？因为呢，就是我们一般讲到说眼知的时候呢，眼知或者说现前在安立所缘缘的时候呢，会讲到说现前所现起的这个形象，像是直平眼知，它所现起的就是瓶子的形象嘛。那它所现起瓶子的形象，其实就是现起这个直接现起瓶子嘛。那它能够现起瓶子呢，就是瓶子的这个作用。 所以呢，会把瓶子呢安立为这个直平眼知的这个所缘缘，所以这样所缘缘就是能够直接现起这个东西这个形象的呢，称之为是它的这个所缘缘。但是呢，以直平分别知来说的话呢，直平分别知的话，为什么要安立习气呢？它所安立的习气是如何去安立呢？其实直平分别所安立的习气呢，也就是呢，在显现直平分别之前的这个无间升起的这个等无间缘，在升起直平分别之前的这个无间升起的这个等无间缘之上的这个习气呢，把它安立为直平分别的这个习气。那为什么要安立这个等无间缘之上的习气呢，作为直平分别的习气呢？因为就像刚讲的，现前呢，他在安立所缘缘的时候呢，是 安立这个境，它所安立的就是境，因为它能够现起它的这个所缘境的时候呢，无论是瓶子或是柱子，最主要就是这个境的这个力量嘛，就是因为境这个本身。那为什么是依靠这个境本身呢？因为现前它一定要遇到境呢，它才有办法去入境。它如果没有遇到这个境的话呢，它就无法去入境。像是直平眼知、直柱眼知，它没有见到瓶子、柱子的时候呢，是没有办法升起的。 但是呢，分别呢，它在趋入于境的时候呢，和现前不同的地方就是，分别它在趋入境的时候呢，不需要遇到境。像是在没有平的地方呢，我们也能够升起直平的分别嘛。在没有平的地方，我们也可以现起哦，此是平的这一种分别，我们也是可以现得起来的。所以呢，它在直平分别呢，它在 显现境的时候呢，它是不需要观待形象的。为什么？因为它如果要观待形象呢，就是要观待的异共相，但是它不可能去观待这个异共相这个常法来作为它的这个所缘缘嘛。既然无法安立常法这个异共相呢作为它的这个所缘缘的时候呢，它就只能够安立呢，在这个直平分别，就是在它升起的无间升起之前的这个 等无间缘之上的习气呢，然后来作为它的所缘缘。其实第一句，他
米见谁啊的原来那么下去给做的，有给那么的做给这个效果，有给那么的做给这的效果呀的，有给那么的做给这的效呀的，都被米见效呀的，都没给些被米见效呀的，到处没了差不多啊。但我说你这米些大部我说你米见效呀的，我说你米见效呀，有给那么的做给这些被有可能了嘛，做做错呀。都被给写被给都被给有给那没见谁的有可能没见的下一样嘛，有可能没见的下把人呢有的了有的差不了对吧差不多，第一的有可能下个没把刚洗起啦，他有的推明样把的，我去军队就下过个呀，我去给军队就下人的，安尼让给年龄下把俺们给定给年龄给定给把下去马下让下，都这就差个呀。所以在讲到现前呢，就是无分别知还有分别知呢，它的所缘缘呢是安立的时候呢会安立不一样。因为我们讲到说什么叫做所缘缘呢？所缘缘就是像是以直色的眼知，或者说直色的分别，它的所缘缘就是它能够成为具色相的主要直接能生者嘛。所以以根知来说的话呢，这个直品眼知它能够成为具色相的这个主要直接能生者的呢，就是品质嘛。但是呢，就刚就讲到，因为分别知呢，它在成为具色相的主要直接能生者，它不一定要接触到平质，在没有平质的地方呢，也能够升起这个直平分别的缘故，所以才会安立呢，就是在它之前无间升起的这个等无间缘之上的习气呢，然后来安立为它的这个所缘缘。因为既然是所缘缘呢，就表示说它和这个了知之间呢，彼此有一个前后的一个区别，因为他们是因果的关系嘛。既然是因果，自然就会有一个时间差，所以才会安立他之前这个无间升起的等无间缘之上的这个习气呢，来作为他的所缘缘。那种就若做落了差算，那些把俺们定义那个把家的晓得，但得了原先得了什么当不赢那，安尼都被没见的，些把俺们给年龄给定义把家的晓得，我就他东西的就差不多对。所以就是说，不知道这样解释就是有没有比较清楚一点？所以从这个理论，我们就可以了解说，我们在安立这个分别知的这个所缘缘的时候呢，无论说是第一刹那，或是第二刹那，或是第三刹那，总之呢，就是安立呢，就是能够无间升起这个分别知的这个无间升起这个分别知的等无间缘之上的这个习气。呢？那米王除了做餐的时候，那的秘境那些的公土语那些，秘境温些公土语那些。当波米王有啊姐，那其实米王除了做餐的时候，那温些做的那个秘境温些的公土语那。呀。di hai mi ngun she tabu chi imbaina mi ngun she tabu imbaina mi ngun she tabu na miwang ani thola do chai ne di ko tinge ji gi top gi su thong thogu yi gi re karsana thomo ma yimbe ta gi ombo su jen bala tinga ra ka ombo su jen ba se ko ko gi thomo ma yimbe du ji gi gyu zo di ani samde ngun shi da den de gi top gi thogu ya ba 那接下来问题呢，想请问仁波切，就是mi ngun she di mi gi sheba ma ra karsa mi gi ngun she ye mi gi sheba ma yin sila ra wang she ma ra 就是想请问仁波切，就是像是眼根坏了，比如说后天的这个盲人呢，他能修天眼通吗？那仁波切说，这个是可以的。为什么呢？因为天眼通它并不是根知，它并不是眼知。因为天眼通呢，它的这个不共生上缘呢，是依靠的这个禅定，无论是色界或是无色界的禅定之力呢，由此而升起的。所以
它是不需要依靠着眼根，它不需要依靠着眼根，加上说就是天眼通呢，它也不是眼知，所以它还是能够修天眼通的。那能给地来过了，没给他也没给我写的，没给我写也没给写吧，满意了我了吧？密给问谢银，没给写吧满意，没给写吧满意，写没写过。所以一般我们讲说就是天眼通呢，它是属于到底讲给看哪哪会呢？它是天眼通呢，它是天眼通，但是呢，它不是眼的了知，是眼的神通，但不是眼的了知啊。呢，空气变啊，我从南京到number 下瓦时候的 number 的这些看的家规那些，变啊有几头呢？这些家规呢，呢喷巴的喷北的 number 那边些，呢喷北的 number 的喷巴那边些。喷北 number 的喷巴都不去超过了哦。呢喷巴框喷巴的 number 那边些。我看到喷北 number 下。澎湃那么下些的，我的澎湃可能有了下去的，我就超过了。那这边想请教仁波切，就是我们在讲到镜的时候呢，就想说镜的形象，像瓶子的形象，那瓶的形象呢是否是瓶？那瓶是否是瓶的形象？那仁波切说是的，因为我们在讲到说就是瓶的形象，就是你显现瓶的时候，就是显现瓶的形象。这真的可的。像卡机后面number 是的，遇见了加上去，讲你这用不了的，遇见了加上这用不了的。那虽然说一般我们是以镜的角度来做解释，但是有时候呢，就讲说瓶的形象呢，也会把它解释成这个有镜这样，就是有不同的这种解释方式。那就他后面number 下来的可样，遇的遇见说的，我就那我下空间的就那一部分。他遇了对的下边，那碰把可能了对的嘛，都下山药嘛。遇见了对的碰着米些可能嘛，都下山药嘛。遇见了对的下呢？就是说，一般我们在讲到说显现形象的时候呢，显现形象的时候就会讲到说，就是镜和有镜是不同的嘛。就是你这个有镜，它所显现的形象就会安立为镜，所以像是直凭眼知，它所显现的形象你就安立凭嘛。但是呢，如果是以有镜来解释的话呢，那就是直凭眼知呢，它就是形象这样，就是它能够显现形象的呢，就是直凭眼知。所以看你是从哪个角度来做解释。空气当的上落的大顶在，变那我说南军拿的number 下，变那多把给 number 下的盆被囤积的下个多啊，因为温顺给 number 下盆把下，其实number 框的看着这些家规那些这些顶在。这第三层给拉巴的这些，安尼，那说，安尼，他说的就解嘛的，主要解嘛的，对，谈到。读芒果读，吞梦嘛因被大简当大简你给切吧，看着下过的是。啊，来了我应的，大件在就你统计的，他们买一杯大件说的，可能做主机给，可能主机给就做的了，安尼，他们买一杯大件是过来，安尼，可能主机给就怎么了，安尼，可能主机给就怎么了呀，安尼大件是过来，其他大件的就给你统计的，他们买一杯大件说的，他们买一杯可能主机给就做的了，安尼他们买一杯大件是过来。那接下来呢，就是想请问仁波切，就是不共真上缘和真上缘的区别。那仁波切这边说，他简单的做一个解释，就是我们讲真上缘呢，真上缘和因呢，二者是同义的。
那讲到说不共真上缘呢，就是它不共的主要能生因呢，称之为是不共的真上缘。但是呢，能够生的这个因呢，都可以称之为是它的这个真上缘。所以讲到不共呢，就是说特别它主要能够升起的这个主要的因，称之为叫做不共真上缘。那其余它能生的因呢，那都能够称之为是它的真上缘。ene kongyang di bena punzi mi she di punbe gi namba sha gi rese ene tanda sha punbe gi namba di punba rese bena punba gi suni rese punba mai re kande sha gwe na se bar punbe namba se de punba khona sha gi re punbe namba se de punbe sungi sha se de punbe sungi se de punba mai ni ji sha wo sungi de ko ma mai ni ji ko ba想请问仁波切，就是直平眼支呢会现起平的形象，那直平眼支所显现平的形象呢是平还是平的影像？那仁波切回答说，这个所显现的形象就是只能够安立平，因为平字的影像并不是平字嘛，所以直平眼支所显现平的形象呢就是平字。那本经多巴给边呢，我若点马态度第个点马他将给电度把恰的。카레레세. 아니 시바 치마 깨지기 빠차지요. 누가? 那想请问仁波切，就是直平分别支的等无间缘之上的这个习气呢，具体是什么？那仁波切讲说，这个等无间缘之上的习气呢，它就是能够生后一刹那了知的这个习气，最主要就是能生了知的这个习气呢，就是等无间缘之上的这个习气。大体，那毕竟肉差个多哎，今年嘛，第是就做那什么事？他说，这个对。但他嘛顺其是有的。숨쉬지 여러분 땅에 디 롭지 디 마치 나 아니 숨디 샤샤게 拉手。那仁波切说他先接下去做解释，那剩下的问题等一下再做回复。他等도대 집에 우마바타나 무스랑이 무슨 미데 직셔다나 무슨 시가 되지 라리 무슨 내중 무슨라 마저 쉐베캡 시행일을 주마 주니가 예서티 도대 집에 우마바타나 라리 무슨 미데스 도대 집에 우마바타나 라리 무슨 미데 소야디 타테레 무슨 신라 무슨라 내주 집에 우마란 주바도 도대 집에 우마란 주바라 무슨 게 되지 캬바요레베스네 캬바요레스 도대 집에 우마란 주바 임바이나 라리 무슨 되고 말레스 라리 무슨 메데데 가르레스나 라리 무슨 라리 코나 되고 지다 라리 세데 라리 무슨 이 캬바요 말레 라리나 라리 무슨 비차고래 라리 무슨 많이 빠지 요 말해 그래서 어티레 다 라리 무슨 세티 무슨 메데베 도대 집에 우마란 주베 라리 무슨 메데베데 가르레스나 라리 켈랭이 티기 셰바랑이 기랑이 용 무주바 인자 셰바랑이레 셰베랑이다 다니 집고 모지고 셰바 신지 샤고 도스라고야 라리시에 다 도대 집에 우마란주 라리 도대 집에 우마란주 바타부게 라리 켈랭 바레 그래서는 그 셰바랑이 기 신문지 미셰 따부지 라니 용토 요에 자랑이 용지 기 셰바란다 모지고 셰바 신지 샤고 민두스 디자니 라리 무슨 민두스 어디디 숨고요现在让人我说就是呀。接下来呢，我们就看到说，就是若根据经部型的这个秩序派呢，他不主张自证现前；那另一派呢，就是瑜伽型秩序派呢，他主张就是有4种现前。那为什么说经部型的这个秩序派呢，他不主张现前呢？就是我们讲自证现前也好，或者说自证现量也好呢，是一样的，因为只要是自证现前呢，它就一定是这个自证现量，这两者呢是同义的。那为什么说它不承许这个所谓的自证现前呢？因为我们一般在讲到说承许自证现前的呢，它就承许它最主要
为什么要承许自证现前的这个中义呢？它是承许到说了知呢，它无法领纳了知自己，就是这个了知呢，它无法领纳他自己，所以要有一个和这个了知相异，但是呢和它体性相同的这个自证呢来了知来领纳这个了知。但是呢，因为瑜伽行秩序派呢，它承许说了知呢，像是直色眼知，直色眼知它能够领纳直色眼知自身的缘故呢，所以它就不需要再去另外安立一个自证了。직쉐다나 무슨 시가 되었다. 문제 집에 우마란주 받다보 임바이나 아니 가르레스나 무슨 시가 되그레스나 ombe musu yigi musu rare musu nenju musu shiga tegures todi chebe umara yoba ina musu suma de shiti umara rare musu de papi gures musu shiga teji rare musu na nenju musu la maju ishebe caps tadiri dodi chebe umara rare musu na nenju musu la maju ishebe caps de china tadi nenju karsagore nenju chebe umara yoba tabaina rare musu la maju zawa yine mere nenju musulman ya maju sheba in bichabre songa maju sheba yamare rangri musulman maju sheba meba tigi nenga chikre nenju musulman main rangri musulman maju sheba in bichap se rangri musulman maju in kure se de nenga chik chade ya 那根据另外一派呢，则承许有4种现前。那另外一派呢，就是随瑜伽行的这个秩序派嘛。那随瑜伽行，它主张的4种现前呢，就是我们讲的这个限量、比量，然后呢，他所承许的这个4种现前呢，就是根现前、意现前、自证现前，还有瑜伽现前呢这4种。 所以他主张呢，就是有4种现前，而且呢，自证现前和瑜伽现前呢，必然是不错乱知。那这里呢，重点就是，随瑜伽行的秩序派呢，他承许自证现前的一定是不错乱知。那这是一个很重要的重点。可是差价的，哦，容易打给你切下，就是你的，切说，他，那让人我说呢，马去写完一条写的两个几地图了，本来让有把当，sem zaba ni ka ki, pena tote ba shane tikne tote ba da sem zaba da让有把的da ki, che tamje rangi tsingi ki chuba yi sugu yare. Che tamje rangi tsingi ki chuba yi di na ne shawa rangi tsingi ki chub sugu yare. Shawa rangi tsingi ki chubi chubji zo tato ba de kawala tu di de rangi la tu kong tu yare. Rangi de la sheba de da yujin sheba de rangi tsingi ki chuba nangi yuwa yinza. Yujin sheba de rangi tsingi ki chuba da nawa da madruba ina rangi tsingi ki madruba ina. Ani che tamje rangi tsingi madruba ina yujin sheba de da rangi tsingi ki chuba nawa da madruba ina rangi chushe cha chuba. Che za rangi la chu madru sheba kelingi yuwa yinza ti cha ne. Ani che tamje rangi la namdo shawa rangi tsingi ki chuba sheba rangi tsingi ki chuba nangi yuwa yinza nawa da chubu kutu. Di mena rangi chushe su kelingi kutu. Chik de tunzi chesa rari ngusu lama chui sheba imi chap seka de nenga chik de tu diyo re. Mananzo pena uma ba nenje rangyu ba ina takara chik ba re. Chik den shengo la tu de yujin yu kunzob tang yujin
来养老你说呢？遇见了养老没接，给这第10个月的，我听的。那第工作点把的给这嘛现在的事啊，最主要呢，就是为什么讲到说，就是随于其行的这个秩序派呢，他承许治政现前呢，一定是不错乱治，因为我们知道说，就是经部宗、唯识宗还有秩序派呢，就是这3派，他都承许说，诸法呢是自性成立的。那诸法是自性成立最主要的原因是什么呢？就是因为依他起呢，它是自性成立的。那依他起是自性成立最主要的原因。是为什么呢？最主要就是因为说自证的缘故，因为自证呢，它在显现了知的时候呢，它一定是显现了知呢是自性成立的。它如果显现了知是自性不成立的时候呢，那就表示说自证它会变成这个错乱知。但是因为承许说诸法都是自性成立的时候呢，你就要安立说诸法都有一个通达它的这个了知嘛。那既然诸法都有通达它的这个了知，那这个了知呢，又能够领纳它的这个自证，所以领纳这个了知的自证呢，它在显现这个了知的时候，一定要显现这个了知是自性成立的。它如果说显现这个了知是不成立的时候呢，那就没有办法安立诸法。所以因为这个缘故呢，他们才承许说，无论是秩序派也好，或是唯识派也好呢，他才会承许说，诸法是自性成立最主要原因呢，就是因为自证现前呢，它必然是不错乱，因为它在显现了知的时候呢，一定要显现了知，就是依他起呢，它一定要显现依他起呢是自性成立的。对。但那种我说了嘛，就下边也没吃了。可是那种我说的他妈嘛也没对不起，给做的大件的，写了送的给定义子的，定义子你到给就把印章过来嘛，就下边用过嘛了。我对的，对的，那为什么说于邪现前呢，一定是不错乱知？因为于邪现前呢，它的这个不共真上缘呢，是止观双运摩地。那止观双运摩地呢，它是透由修力而成的，所以一定呢是不错乱知。他现役了出嘛就你个有是的，我们我说的，我说了呀，出嘛就你个有是过来，但别那说教育，你对的，我们我说的，我说的，出的，我出下个下个月的，我对的。那另外2者呢，就是有错乱还有不错乱2种。那另外2者呢，这就是说根知和意识。那就是根知呢，还有错乱体性，也有不错乱体性。那意知呢，也是有错乱体性，也有不错乱体性。他等于做什么的对不对？那得下个的。那说。接下来我们就回复一下刚才的这几个问题。讲起人们去打经给的还没给我们一些讲法啦变那米下拉的时候还有一些讲还没给我们一些的讲图有了些呢讲起等待几适当等待几有了些变那当托马呢的龙华年其他龙华买吧当波托马阶段可能龙华一年底还没给我们一些讲球有嘛了些开始呢，空气土木买被打尖的遗忘的下过来，因为空气打尖的呀，遗忘过来些，等待这个的看到这些家伙那些。你先嘛说，其他他也没给我写的，没给我写一点，没给写吧嘛，意思了过来，没给写吧嘛，意思的，我们写吧嘛，意思过来，我们写吧嘛，那土木买被打尖没忘了，对过来没人的起来。但其他俺让做我们了呀，没忘当。ông bố là ya mấy cái xe ba là ya ngã cho đến đây chỉ dùng cái gì đó, thằng bố nhỉ này long hoa chỉ đang số gọi là long hoa đó chứ ông bố là chuyện sự cái gì na, anh ấy đi là ya chỉ đang ngã cho ông bố là mấy cái ông bố đó là năm mấy cái mấy hoa đó để chung cái mấy hoa sẽ nhiều rồi, để chung cái mấy hoa sẽ để ngã cho chỉ đang ông bố mấy cái là tiền chứ thằng bố số mấy xe vậy chứ thì chỉ là anh ấy ya mấy chuyện chơi chứ số xe với dùng cái đó ông bố số cái ya đi chứ thì để chung cái mấy hoa là chuyện sự vậy mà đó năm mấy cái mấy hoa là chuyện sự vậy mà那么你没忘了跟学在为这了数据改革的每年的唐不年的龙啊到不到我得到不清因为那个那么你没忘了跟学在说那数据改革嘛这种你没忘了你跟学为那个数据改革的
那就是这种讲法，就是后天的盲人可以修成天眼通，但是有一些说法是说先天的盲人不能修成这个天眼通，理由是不共真上缘是一根，但需要真上缘眼根，该如何理解？那人界说这个说法他不太清楚啦，但是就是一般我们在讲眼根的时候呢，就是分为两种嘛，就是所谓的异手眼根，那还有就是另外一种不是异手眼根。那如果说就是有一些出生的一些有些人他出生的时候呢，可能是看不到，但是呢去医院经过治疗之后呢，看得到的这种呢，那这个就比方说他的异手眼根呢是没有过失的，他的异手眼根并没有这个缺陷。如果说异手眼根是有缺陷的话呢，那不管说怎么治疗呢，那都没有办法治好。对的呢。语间给电读，普巴给 number 小啦，开始呢的普贝 number 的普巴下过来噻，开始那的普贝给女巴是有嘛来噻。普贝抵抗来呀，给的普贝给 number 小啊的，普子米些给语间给电读，普贝 number 下的普巴伊那米间给普巴当。给你准备买把车给有人噻。看的是空气给的本来分子米些给number下的喷把的下巴呢。分子米些当喷杯给分子米些给米间喷把的你准备买把车给人噻。看得起呢？是啊，本身米些给电动number下给喷把的喷把的下噻，那空气准备人都是讲的喷把给 number下个嘛嘞，的拉的噻。啊嘞，这里那喷子米些了，喷贝 number 下的 number 下的喷贝 number 的喷贝喷把买呢，啊你喷把买呢，喷贝 number 下的喷贝 number 下的 number 的喷贝 number 喷把买呢。那喷把喷子米些了，喷贝那把小了，喷把引进米就不会要嘛了吧？看到呢？喷把没事了，喷子米些了，喷贝那把下去会要了。那接下来就想请问仁波切，就是有镜上显现的瓶子形象为什么是瓶？因为不具备瓶子的作用。那如果说它显现上是瓶的话呢，那和所缘的瓶就不是因果关系，因为所缘瓶呢是升起直瓶眼知的因，是前一刹那，那直瓶眼知是后一刹那还升起，那这两者就无法成为因果关系。那仁波切就反问，就是说，如果你说呢，就是直瓶眼知呢所显现瓶的这个形象，如果不是瓶子的话呢，那就表示说直瓶眼知呢，它不需要看到瓶子也能够显现瓶的形象啊。因为反正这个瓶的形象不是瓶子嘛，所以不管有没有瓶子在呢，它都能够显现瓶的形象啊。接参赛。安得下个，太阳啊，天天安得个。那说。怎么接下下？看得对，看得些。那接下来就是这两个问题就最后的问题，因为仁波切等一下还有事情，还有其他的行程，那就想请问仁波切，就是直瓶眼知和直瓶眼行，直瓶眼知和直瓶眼知上所显现的品相是否同时？空气喷子米些的喷把 number 小啊的，喷把 number 小啊的，但那 number 下的喷把当喷子米些呢，打对念都主把这边是。那想请问仁波切，直瓶眼知和直瓶眼知，过，他的喷子米些了，喷把 number 下的。多的比路现在可以günde路的了günde killing 嘛，
가서 내지 집에 우마란 요바 전에 근데 차기 근데 차기야 말이야. 도대 집에 우마란 요바 전에 근데 차기야. 阿松，那想请问仁波切，就是直品眼知和直品眼知上所显现的品相呢，是否同时？那仁波切说，这个呢，就是要依照着就是不同的宗义呢，然后来做区别。以瑜伽行秩序派，还有以经部行秩序派，还有经部宗呢，他们两个呢并不是同时。但是呢，如果是以瑜伽行秩序派的话呢，是同时。那空指我他妈的大家人些说下的盆子米些给盆巴 number 下的盆巴颜色，那盆巴当盆贝 number 呢囤积人别色。 다 품바랑기 때는 유익이 때는 샤나 품바다 품베 넘버 이직 샤샤 유키기로 아. 那就是想请问仁波切，从镜上呢，平的形象是平，平是平的形象，那平的形象和平是同义吗？那仁波切如果说从镜之上去安利的话呢，那平的形象和平两者呢是同义。 지단 넘버를 되남다 셰남 니 샤고요. 셰남 세도 샤바 코나나 샤고요. 셰베 넘버 되응이 답비장 지단 파치나요. 되남다 셰남 니 셰남 세도 셰베 넘버도 고어. 셰남 분지 미실라 답이네 분지 미시 셰남데 분지 미시 코나 샤고요. 분지 미시 되남 세도 되응이 넘버서 되응 유라 자지 되응이 넘버도 분발라 자고요. 제가 넘버 세도 지단 넘버리야 되남다 셰남 니 되남 세도 유라고 되이 셰남 세도 유jen고 就是一般我们在安利形象的时候呢，那这个在之后就是现观的时候会提到，就是在安利形象的时候呢，会安利这个义的形象，还有了知的形象。那了知形象就是了知本身，像是直品眼知呢，它本身就是了知，所以是了知的形象。那义的形象呢，就是它所显现的义。那直品眼知所显現的義呢，就是平指，所以義形象呢就是指平指。那时候文切。那我们将今天呢所有文法的功德回向世尊的圣教能够长久住世，那特别是三界法王中华大师的圣教能够长久住世，源远流长。那我们也回向尊者还有一切和我们续法缘的上师能够法体安康长久住世，他们的心愿能够早日成办。那除此之外呢，所有的持教大善知识也能够法体安康长久住世，他们的心愿也能够早日成办。那对社会有贡献的这些人，无论说他是有宗教信仰或是没有宗教信仰，那有宗教信仰，无论说是佛教徒或是非佛教徒，那也祈愿他们都能够长寿无病，他们的所愿也能够快速的成办。那我们也祈愿一切的国土没有任何的战乱疾疫，特别是新冠肺炎能够早日洗除。那总之，将我们三世所积的一切善根回向给一切有情，那回向一切有情都能够早日证得佛果位。큰일 나도. 나 좀 제 투제 지슈야 그러죠. 오늘 이해하나. 잠배 바오 지들 캠바 당 군도 상고 文殊如实了诸法，大和菩萨亦如是，未能随从彼等亲近学。我将此等善根皆回向，凡是一切善事圣者所有任何殊胜主回向。我愿将此一切众善根为行菩萨善行皆回向。所有礼善供养佛如来，请佛久住世间转法轮，随时行善根，回向一切众生及佛道，日子学忍环绕国土中一切利益安乐都有是。观音自在殿君假寿尊，莲足坚树直持相愿。日经神谕假设，善智为生顶上年，智慧礼上事业论，众导师愿久度，希愿至尊上士及长寿，尽善事业广远十方界，显会效法明灯十善地，消除有情黑暗常安住。同时愿定善行欢喜，并有获得佛语之广闻。如来圣教聘扬于十方，说行所说妙给救者，吉祥上师愿长寿，遍虚空至生善乐，自他尽罪而极之，快速成就佛国地。父母有情具安乐，一切恶趣恒时空。菩萨任谁住何处，彼等心愿皆成办，乃至有虚空以及众生住，用无诸世间尽除众生苦。
我也出去切，我也老师，我们谢谢主持人。谢谢袁图姐，感恩袁图姐。